Ir taip, kažkaip mes visi nutylome, pamatė, kad jo, didėja kategorijos ir taip. Numeris 1, Denis Gladkiai, Latvija. Numeris 18, šiaulietis Svajūnas Takšys. Ir numeris 60, mūsų svečias iš Latvijos, Juris Dampitis, Latvija. Gentleman face, please. To the right, вправо. Дящиня, Вера и дящиня вправо, Юрис вправо, все вправо. Вот. Окей, to the right, спиной. Окей, вправо, дящинен. Окей, gentleman, face, please, face. Gentlemen, front double biceps, please. Okay, front lat spread. Okay, gentlemen, side chest. Okay. Side triceps. Okay, back please, gentlemen, back спиной к судьям. Дėmesio, double biceps, please. Nu ką, galėtų būti ir plojimai salėje, išties graži kategorija. Okay, gentlemen, lat spread. Okay, abdominals and tight. Okay, gentlemen, most muscular. Nu kągi, plojimai salėje, most muscular, čia, kaip sako teisėjai, irgi daugmaž viskas aišku, galima kategoriją paleisti laisvai programai. Спасибо категории, готовьтесь для произвольной программы.